So tota ba buile ka sekgowa mme se ba kana a tšhoma le nna sekgwana teng se ta sentata mme ala ka bokhutswane o na a bua makwantse a buiwa hela gore bui ne le motho o lorato ne le motho e leng gore na na le tumelo o ne le motho e leng gore na na le tsholohelo. These are the same words that were said in Gaborone ba ne re le ko memorialeng ne go buiwa hela yalo lorato la ga bui ne le motho o gape. At this moment I'll call Mme Boineelo Refilwe ka tapala ka kwano ata a bue ka botshelo ba mosukotirong. Motsamaisi tiro wa letsatsi botsadi mo lapeng masika le ditsala ke a le dumedisa mo leineng la Morena Kriste Jesu. A bogolo ja modimo bonne mo dipelong tsa rona, modimo a re rute bogolo ja gagwe re tle re kgone go mo itse re be le go mo tshepa. Yo e meng ha ke bidwa go itse modimo mbusi re tswa ko bankeng ya FNB re ta ga re rumilwe ke banka go ta go rurihatsa ha mokaoleng ka rona ha re mmansentete mo motseng wa Serowe. Re tsitsitse matshidiso le malebo go botsading le go ditsaleng mahoko a kgothatso go ta go felegetsa monka rona ibong mme bui o ke emeng ha totane ke dira le ene tsatsi le letsatsi ile khanya gore ne re bitsana ka teng a itse gore no leadership o batang na le nna ke tsore leadership o batang ke yone ne le password ya ka nna le ene ha ke bata sengwe mo go ene ke tabe ke simola ka no tagline yone ya rona o taba itse no tshwantse re sengwe se dire mme o simotse go bereka mo bankeng ya FNB dingwaganyana tse di ko morago. So mme mo dingwaganyana tsone tse ntse a bereka mo go a bereka le rona ntse a bereka mo maphateng go ithela a le ko collections ko recoveries kwa re leng teng. So ine le motho yo tsa tiro ya go ka malonthotho intshara story sa teng krake sedingalo ya manonthotho o ne le motho e le re o rata go gakolola ba dirang le bone gore mo sepe se ba se dirang ba tshwantse re ba tsenye mmoko dinameng go te go nne le maduo gape ne se motho o leng shy go advance her opinion on a certain things kgotsa megopolo ya gagwe mo mabakeng a ba le teng mo tafoleng gore dikgang di be di teng mo tafoleng gore ka di thusana ka tsela e ntseng jang.
mme re lemogile gantse re tsweletse gantsane re le mo loetong lwa bolwetse ja gagwe o ne a kopana le bagolo le ba maphata a le mantsi thata a leka ka bojotlhe gore a leke go kgothatsa kgotsa e nne mongwe yo ka nnang a vessel to transmit the message to the people of the Republic of Botswana. So ne la bona le mo ngwageng o hitileng ga go celebrate the month of cancer o na tswa mo maranyaneng a goromente e ne le motho yo she wants us to change the society a dirisa bo ene a sa emele gore mang a ta more a re dire yana, but she was the person to say, let me do this, we can do this. She was a sense of hope to many, sense of encouragement to many. So rona go credit ne re mo itse bo khaitse dia rona ba ne ba ona ba tsenya di tutorial tsa bontle tsa go intagatsa ne le motho school ke la kana ne le motho school thata isenya thata. So bo khaitse da rona ba go tlase ne ba tsama lebela mo go ene gore ya go motho sontse ra lebe ga jana ha le motho a mme sontse ro lebe ga jana ene le she had that to encourage others. So motsamaisi tiro mo di kgantse tsotlhe tse di builweng ga ka bui di bua maru ke di kgantse ne re di itemogela le rona ha re ntse re tshela le ene, especially now on my side ya ke le motho a re ona kgona go nkgothatsa hale le hale a bui mabaka mangwe a nka se ka bui gone ya a na la go ya ka re thola na bua, but ke mabaka a na le nna le ene so ya ka re thola sa bua. So so a re khothatsana ka teng a ntha re ka ntwe na king ka nya no a re theogela tsore mo tse dintsi theogela re tswe mo go tse dintsi ya la mo go tata ko mara go taut mabakeng a nna ko e le baneng. So botsadi ha re tlo go ba le sole la tumelo. So how ba le sole la tumelo, you say everything that the soldier has done. Ke how he tsepe ha gona na go engwe gape re ka buang ka ene ha ise gonega ke yona na go re sentse re bue re itumele le botsadi re ba bolelle gore no ngwana re ne re tshela lene ka nne le moitsi ka teng le nna ne re moitsiana. Mme le kwalo la ga Timotheo wa bobedi go simola ka chapter 4 from verse 7 and 8 e bua ka motho yo hentseng ba bete ba le thamagang kae ba just a minute ke mahoko a ile re ke ra tisa mo lapeng re le ba dire ka ene. I fought the good fight, I finished the race, and I remain faithful. So ke mahoko a ra tisa mo lapeng ile mahoko a khomotsang ile mahoko a tisang khothatso mo lapeng gore batho ba itse gore Kriste ke morena ba haetso re le ba dire ka ene ke yone mo laitse re o tsisitseng go ta go felegetsa mong ka rona ya ka re tshidile ene mo leto le re tshidileng le ene ka teng. Ke a leboga motsamaisi. Ke a leboga moemedi kwa tirong go tala moemedi wa Pink Sisters Pako Molosiwa. Ke kopa gore ba le gore re tshwere megala ya letheka cell phones, please let's keep them on silent. Re ska rata dikgang thata ko morago ko ra heketsa tsamaiso ka kwano. Thank you. Moemedi wa kereke ba ipaakanya go tabo go latela ena. Melang Pithego, ke bidwa Pako Molosiwa, ke kopane le bui ka ngwaga wa 2020 re sena go diagnosiwa ka breast cancer. Ke diagnositswe ka February 2020 dia ba diagnosiwa morago gane, but re simolotse treatment ya rona around the same time ka August.
ka August. So mo leetong la rona la breast cancer re simolotse re le bomme re le 4 e ne le nna le me Sadi Bonyane, may her soul rest in peace, or to her last year. Le Boineelo, may her soul rest in peace. Le me Choki Matlare, ha ka khona go nna teng because of other commitments. So re le ba 4 yana re ne re itamile gore ra go lwantsha cancer and re ipoleletse gore ra go lwantsha ka sengwe le sengwe se re nang le sone. Re sa batle gore e re digela ga batse ebile re sa batle gore batho ha ba re le ba benna ao shem ne re kopana le rona re dule because ne re rata go tswa before ba rona ne re khona go tswa ra weekend away ra go ja lunch ra go ja dinara re le 4 yana. So Boineelo ne le motho wa lerato a ipuela hela botiri ba rona ne re le batona mo go ene mona a khona go rare ha re dule wa itse ha o tsa khimo e tabe go ntshitse moriri o le letwadi everywhere. So ne ke sena moriri ke se comfortable le go tsamaya hela ya loka ka letwadi. So ne ke na le uke engwe ke rata go e rwala. We went for dinner. Ha re tsena kwa ke rwele wiki wa nteba Boineelo a bare wa itse ana nkono rata go mfisa thata ka re ka eng o rweleng ke mra ke re go rile ne rola gomo maka e buwa itse gore a ke khone gona rola gomo go gompimo. And that was Bui. She laughed hard when I thata na kwa tenne ke sa bereke, and she made sure gore ha re tsama di tripisone tseo, and she made me comfortable and tare nko nne ra tsama whether ona le madi kana ga ona madi ra tsama. We'll make sure gore ra go caterela. And Bui tota ne le motho le rato ke belela gore se se neng sa dira gore ke nna attracted to Bui ke gore ona rata bokgarebe a rata dio tse dinte le ene a ithata, and le dikgwetho tse Bui a neng a tsamaile mo go tsone le nna ne ke tsamaile mo go tsone, and be go nna motho gore nna le ene re clique re tshele botshelo bo sente mmogo. And go ne go ntse go buiwa ka ha Bui a neng a ba ka teng go ha se ka isa gore Bui ne le motho wa abang. Last year my son o na kwala 7 and aba pasa tsa a very good A. Ke bolela Bui a bare and na ipakanyetsa go a India. She was very excited and thar o itse mosimane o dirile sente tota ke go marekela dithako tsa sekolo. And Bui kept her word. Before I India, she sent me my jantar tsa go rekela ngwana dithako tsa sekolo. And go ga teng ga nkutsa bothoko because Bui o nantsa kopa di donations tsa go a India, and gone ga mpontsha tota gore letsogo le la bang indeed bodimo o ta le buseletsa many times. And Bui o nantse hela lo ne le motho yo a bang e le motho le rato a rata mongwe le mongwe ka go lekalekana. And tota re lole ntwa ya breast cancer. Bui o na re kgothatsana ne le motho o nang le tsholohelo a re ha tsholohelo a gore ra go henya bolwetse bo. That is why tota le gompieno ha ke eme ke motho le gore ke shy batho ba nkitseng ba itse gore ke shy hanga e ka ya mahelana me because ke Bui and ona impile tsholohelo ebile a impile lerato ebile a impile a mpontshitse gore anything is possible. A re lwala kana jang because modimo ke ena a itseng tsela tsa rona, modimo ke ena a itseng gore letsatsi la rona le la go nna leng. So ke a leboga tota gore ke be ke nnile ka kopana le motho o tshwanang le Bui mo botshelong. Mme go bohelong ke kopa bo mme le bo rre because breast cancer e tsena le bo rre ya ba tsena gore a re neng re ithathobeng because early detection e save matshelo. Re neng re check re ithole gore a ga rena dikai tsa bolwetse le ba masika ba ile gore bana le ba
batho ba ba tsamayang mo leetong la breast cancer or any other cancer le ba support-eng. So se ke se ratileng ka relationship ya ga Bui le her sister ke support ya ga the sisters. Bogolo a ntota ke ta bua ka BK ka gore ke eno lo ithela re ga ke na le bone le Bui bo ithela le teng. She supported her sister to the end, and relationship ya teng ke ratile thata ebile ke a ikgothatsa gore batho ba bangwe ba ileng gore o na le tsala kana lesika le ileng gore is going through cancer or any other thing o mo he support e ntseng ya ke a leboga. Ke a leboga Pink Sister me Pakomolosiwa. Ke tsa lokile ka ntwa bone dia bomme ba ba ileng gore ba bantshana le one kankere ya lebele. Ke tsa gore mokgatho wa bone o tla gola tota ga ke le tsoro gole me ke ba ileng gore mo bana le yone tota okay a o gole gore ba ileng gore bana le yone ba ska ba nna go bonosing go sekiring. Ke sa se ke sa ra gore ke ra gore ke sa re le gore ba nne le kankere ke ra le ntlhaloganya ba gaetso. Mo nako ya gompieno go ta latela moemedi wa kereke ke le gore o ta rata go bua go be go latela mokhanselara le kgosi re nna ntse re ikatumetsa go hitiwe re ka bona kong gore re ska ra tshwara ke letsatsi le bogalegale. Moemedi wa kereke o ka ikatumetsa ka kwano. From the Diocese of Gaborone. Eno tlabatsitse molaetso wa matshidiso nna ke bidiwa Boineelo Refilwe Mokalane Christ the King Cathedral re ne re le baeteledipele ba ga Mme Boineelo. Ke tla bua ka bokhutswane ba ka o lengwe ka botshelo jwa ga Boineelo mo kerekeng. Mme Boineelo Mokalane e ne le leloko le le tletseng la kopano ya Immaculate Conception ko Christ the King Cathedral kana la boithwalo jo bo senang selabe jwa ga Maria Mmajesu. E na re morago ga go kolobediwa le go tlhomamisiwa mo kerekeng ye Katoliki o na bona go sa lekana mme a tsaya logato la gore a tsenelele mo kopanong ya bomme bone ba ba apereng botalajo. O na supa bopelokgale ka nako a fa na kokota ka o kokotile ka nako ne le thata ka nako ya COVID. Ebile ke ha re ipotsa gore ba kokoti ba itsile yang ka kopano e mme ka thata ya mo yo boitshepo bana ba kgona go kokota. Mo setlhopheng sa gagwe sa bakokoti o na ipitsa mabakokoti because Boineelo na le setoutunyana. Kore nako ngwa re etetse bakokoti hela go checka gore
a mme dithuto tsona ba di tsena ka ditlelase di a tsena. So ha ke tsena kwa ke a dumedisa ke tlhela Mabakokoti a so ke a botsa Mabakokoti ke a re ke nna Mabakokoti. Mme ke itse di hatlogo tsa bo Mabakokoti aneng ke a iposa gore nneo yaanong. And then mme ha ntse ke botsa bo ba re nnyaa mme ke ene moeteledipele wa rona mo setlhopheng gore Mabakokoting ke ene nna ke a bona ha di tshubilenyana. Mme gape le ene wa Boineelo a kokota for that matter. That was her. Mme le morago ga go kokota ga Boineelo because ne le no go hejana mo Bakokoting ne ba ngwago wa 2022 ba ne ba neelwa seabe sa mautlwelo botlhoko gore year of mercy because of the COVID schedule because of bolwetse ba COVID be go te bana ba kgaupeditswe ke bolwetse jwa COVID ba ka be ba tsene ditlelase phetelela. So le ene mme Boineelo na isa fetse ngwaga ya bobedi mme ka mautlwelo botlhoko a Modimo a kgona go apesiwa le setlhopha sa gagwe. Morago ga go apesiwa o na tlhoka go bonala mo kopanong ka ntlha ya bokoa. O apesiwe ka 2022 to around May, June. Mme morago a ska a bonala ka ntlha ya gore na sa tsoge sentle. A ntse a complaina ka leboga. We thought it was a minor thing. We need to find out it was a major thing. Mene e tla ra le botoka o na tla remember one time o na tla sa apara hela Modimo hela mo milisa ko kerekeng go tla go rapela. So ha ba tla batho ba re mme o ga re mitse ke nga sa introduce re mme ke le loko la rona ra tlhaloganya. Re le kopano ne re rapela mmogo le Boineelo ka maranyane ba bangwe re rapela le ene ka bongwe ka kwa motlhola ko lapeng. Mme gongwe sengwe hela se re ka se buang ka Boineelo se bontsi bo se bua ha gore Boineelo na itse a sia ka kapari ka mme ke re ba bana ba re kana ka safaro so ga o isa se ba re lona bo mother you don't understand anything. So ne le mothonyana ene wa kgantsonetse lipstick and ne ba bua ba re ba setlhopha sa gagwe sa 2022 ba re hey Boineelo batho wa se lady of note. She was a lady of note gore le mo sa aparo ke ntse ke bona dinepe tsa gagwe gore mme o tota na itse a sia but ba re le mo sa aparo ne go ate go te search ya gagwe ya ga ya nna sentle a nna ya na wena o msegana wena setilo so apara sentle e re batho ba go bona gale ba bona gore mme o apereng kana gore o apereng. So she was just like that. Na I care about everybody. Mme Boineelo supile Boineelo jaaka leina la gagwe a ise ka kgaogane le setlhopha sa gagwe sa borapedi. Mme gape le nna ke batla go ela mo sebuing se ne se bua se re Boineelo really fought a good fight. Boineelo ga o ile go motlhola ko lapeng gore nako ngwe nna ne ke ile go mo lekola ka mosadimogolo but o tla ba re re nnyaka o santse a lapile mo tlogelane gore Boineelo will say no, I'll join you mothers, I'll join you and she will come mo sethundong hela tanna instead of gore a ithetse Boineelo tlebile ena a tlotlanyano a go ha dikgantse tsotlhe. So ke re le kopana Immaculate Conception re latlhegetswe ka ne re lebile gore o tla tsisa ditlhabololo mo kopanong. Mme re dumela gore morena o mohile pholo ya senela ruri kwa ka sekeng a tlhola utlwa setlhabi sepeteng. E ne a re ka di 24 setlhopha sengwe sa gagwe sa kopa go motlhola but it was a bad day for her because na a letse mo sepatela so she was like tired, very tired. And ke ha ba utlwile botlhoko let's just go by the grotto and pray for her, and we really did that, and after that we really felt so good. Mme le morago go ne letsatsi leo kana re itse gore di 26 wa emela wa India ra kopa our parish priest Father Andrew Maketla gore go mo ha tlotso le re dumelang re le makatoliki gore le selalelo sa bohero
tlotlo le selalelo e re dumelang gore modimo ha ratile o tla mo fodisa pholo ya senama, mme modimo gape ha a ratile gore a mo pholose mo ditlhabeng o tla mo ha pholo ya semoya ya imogileng gompieno. So re le ba Immaculate Conception re tlogela molaetsa o mo go Jesaja 41 verse 10. One wa re se boifa gonne ke na nao, se tlalelwe gonne ke modimo wa gago, ke a go tiisa, ke a go thusa, ke go tshegeditse ka letsogo la me le le jang le le pholosang botlhe, go motsegang batsadi, bana le balosika. Amen. Ke a dumedisa botsadi, ke a dumedisa phuthego mo leineng le le matala morena wa rona Jesu Kriste. Ke bidiwa Tshiapo Mokgoswa, go tsala ke tsala mo Serowe, mme ke mme ko Pilikwe. Ke tsena ko Gaborone. Ke ta ha ke emetse kopano ya boithalo jo go senang selabetso ga Mme Maria ya ka le bona masole a apereng botalabo. Re ha re tsisa kgomotso mo lapeng, mme hela ka bokutshwane ke re kopano go e tsena ga o lalediwe. Pitso ya teng ga eta, ga go kgathalesege gore o motho wa seemo se se ntseng jang, o dira eng mo botshelong, go diragala eng ka wena, a o mme kana o rre. Ga eta o tlogela tsotlhe wa ineela, mme tota hela o ineela jaana, o ineela mo go etseng matsetseleko a ga Mme Maria, o ineela mo borapeding bo bo hapegileng bo, e le gore re le ba jaana re le ba tse tsotlhe tse Mme Maria a neng a di dira. Wa gagwe go nna motsala modimo, wa gagwe bodiredi ba gagwe ke dilo tse re eletsang go di